Likely kisang malang ki pakan thup ya ke HYC West Castle District ka WKSU sangkimi bat ka WYF sangkimi kelari bi yang kendo ya Deputy Commissioner jong ka West Castle District ha khat oi terek mandau banai pan jeng sai halo likely ki mat ha ka bayade bagi post ba kacing tho exam LDA com typers pala pinyai da ka DSC Kabaning kong ngejinggeli ka de halo kajing pensangya ya ka personal interview jong ki bala pas ha ka typing test ka bala penong ningkong ha ka nyotorek banai leber jong usnam jar arpo Hakabedi berkedi kebenta nak liang jungi kilai seng gila lai bu jing tho parngina bu lai teli ponya hakabedi berkedi kebenta ni te hakani ke jingi kedu jungi ba DC nak liang jung DC ula jebab yang seng malang baru ong ba kadi ka kajing khot interview lingkong ane ban kadi ke jingi le exam lingkong jung DSC hakabedi ba typist kalong ba upong ba la pensangnya no ya gani namar ba hakapur ba yele exam ke bubun ke hable yele exam hang ke hapo non stone college te hang hapo non stone college ke computer hana ubong ba hakapur ba ki kini ki candidate ke yele kadon ka jingthut hakapo ubong ba kala kata hakapde ba virus te anda kala don ke jingta jong virus te hakapde ba kitu ki shit ki ba tho exam ini ki kena kalau ambil dah ka tarik dah kumpul empat. Tikani kadi kawa jubab nak liang jumpu. Te abang ikli pat hakabedi berkadi ngisngau man penrem nomor ba. Kumlo hakabedi berkajing penong ya ke exam typist. Hapon Stone College. Kami kan san penban ya kata kajing ong ba lakta lagi virus. Hato kadi SC hasyawan penle ya ke exam kambuat ye ki riu shampang no man le khlam ba kana mukta ini kani ke jingle ka bomi na no stone college kum ka pawa ka don ka e challented ka bakta man lani mila ba ngong ba kala london ka e ka ba ka don ke jingle subut ha ka bede kani ka bata te kani ngimla on priang ha ka bede ba na ka lian jumi ki license ha ka bede ba ka tu ka poin ka ba at na ka lian jumi ki seng balang ni la bu DC ka long ba undang leng jung DC lo penmi ba kedon art lagi pos tendai ha ka bangku adin mentapat kami khasan lagi pos te ka bos ngong kalong ba nagleng jung ik bisang balang apa West Castle District ha bede ba gani ka poin ka ba ar kalong ba nagleng jung DC lo jubab ba wong ba kala don ka order ba dei ban le tang khasan tli rei pat la chu extend biang sanyo tli ban long arli te hakani ka benta nakaliang jungi kaseng nakaliang jungi kiseng balang po West Castle District ngis ngolongo ba kumno ukum ukli jong ka district uyok bore ya kata ban extend biasa san sa nyutli ki post hagudi kan ni ka benta haba nakaliang jungi bore ka bahlor kimpat ajing bit kani kalong ka ai ka bami kiseng balang imlaman pediang bat kani ka jingle jong DC kalong ba kalau don ke kecing ya subut dan ni ban mara ya ka ke ba ni kum ki samla kum ni ma ban priang ni ke banta hawite ba kani ngi dawa ya ke DSC ba ya manta ha ka bede ba kecing khot ya ka interview personal ka ban long ha ka art controlling nai ba khat wei arhajar arho mentau benai ni dawa ba persange swa bat ni dawa ru ya kadi SC ba khatam ni bor yang DC pun persai swa ya kini ki batho exam belapas ketuka ba elek nikom bat ya ki ba dei bat mentar khnam ba kin sothu namar kat kum ka jinglap ka jongi ka ka bede ka jing penkla ya kedi ka karukom tho exam karukom kelai ka jingdon ju ki pusru kam la lo ba shai ba tingi dawa ba nagleng ju DC ban ya ka di ka benta bat ha ka ju ko nagleng ju ki kilai seng ni kerpat ni ki samla ju ma than ke dong jongi ki bele e ka ni ka exam ba kimi chakmat ha ka ban ni don kat le man ni ka seng ban ni kerpat ye phi ba ada pidon kam kabaha pinwane kendu ni kumno bangini le ha ka bete bagini ka banta nama nagren jongi kum jongi ki license
aduk mentang impak sohun ha kabedi bakani ka bantah ha kabedi berkani ke jing thapkam dan ke jing menmi na kadang juga diisi juga bas kasih industri kata kadang ke kwa na kalian jung ikum nilai tadi sing malang yang kau bas kasih industri ni penpau ka di kapor ba na kalian juga bor juga diisi kimna ban le ha kabedi berkani ka bantah na kalian juga nilai tadi sing malang nilalong kibla krek ban yai hakiwi bat ki bantah ki bakam tadi kata kadang ke kwa ka jung penpau jung ya kadang Halal kini kamat nakaliang jong udap di komisioner ulah jubab maka day nakadaw ka jingmi kulmar kitarik hakim aksi bar hakabay day berkejing keli ke baar halal ke jingmi ki pos hakasin ke peningkong khatsan pos bat hadin katu kat ni banai lapan kiu syaka arku pos bat khadu syaka khatsan pos biang halal kini kamat nakaliang udap di komisioner ulah pensai bayakan ni la supendap sanyo pos kenang menyo la susu ya ki kena nong apply kam henry kala pulom no nomor baklem yo permission na ki bos sokar bat day halal kini lahap an phai biang syaka khasan teligi post kepada ke original notification kabakadu ke jenggeli kabalai halal ke jimi kelumar kitarik hakim maksud jong ginangale exam nakaliang udap di komisioner la pensai bayakan ke exam la pelong hapok Longston College kabalabiang ki core computer badai halal kini banakaliang ki core computer jong Longston College kidon virus bat kesabi kelumar kitarik hakim maksud la jawab susu udap di komisioner ke ngasuka ban pensai kenyat kami itu di result jong itu di LDA post di bawah ni dalam penni DSC. Kalau ni nomor bahasa tu ke bagi penuh akan new trip mulai March, yang tu ke komputer test tu speed test tu. Jadi kan ini ki komputer ki bagi penangkam Longston College ki virus. Jadi ni detect kata hadir ni detect kata nama kimi ki tarik kimi print out kimi kita tarik di pemdai te nanti ada nak tukar ngot ki kandidat kita komplain te ban lait yang kata gajin thres new ni pan ka expert opinion na NIC nanti pada ka legal opinion jadi belayo kita ke opinion ka DSC kala baik kala rai ba on concern ayo to speeding ka speed test kalau hanya tarik kemat but pelong not hoi je ngira pelong not hoi but kata ya kata ka speed test ke bangi pelong men apa ni kata yo adam ni lale ana hoi ka formula hakaba ni print ni gitu ni ong ka kandidat bagi di print ni gitu dari ya to ka pakila type ya kai pakila type kan print kalau keduktif untuk kat nu kiyo ka score. Jadi kat nu ka speed kiyo. Nang ta kin check ya date, kin check ya berteng ka roll number lojong, kin check ya tarik ndak kila dia kila long satisfied. Kin sa sign yang itu ka printout. Kin sa submit send seri invigilator. Jadi kata ka sistem bangilale akan bahan ensure ya confidence jadi candidate. To. Nata hakalor katuka isu pada ba tangkap sampai di pos reduce masa bangin filap jika DSC kelas meeting bakal rise saniba halor juga tu ke Supreme Court order baru halor juga kau ke city ke bagi apa personal department bawa bagi dia ban buat dia tu ke original advertisement ke terdapat ke nomor bakal original advertisement kalau khasan di pos ke membership ban board baik itu bat ngila declare bangin ngin apa ngin recommend tang khasan diliki pos jadi kata ngala pensai apa ni kita bisa dia tak